আদানী সন্দৰ্ভত আপুনি কেতিয়ালৈকে নীৰৱ থাকিব মোদীজী? এবাৰো কিয় আদানীৰ নাম লোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে? সংসদত কিয় আদানীৰ ওপৰত চৰ্চা হ'ব নিদিয়ে আপুনি? আমাক কেতিয়ালৈকে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিব? আমি ঘৰে ঘৰে গৈ আদানী কাণ্ডৰ বিষয়ে মানুহক কম। এবাৰ ৰাহুল গান্ধীক লৈ মুখ খুলিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দিগ্বিজয় সিঙে। দিগ্বিজয় সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা কৰি কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা দেখা যায়। তেওঁ কয় যে ৰাহুল গান্ধীৰ লগত যি হ'ল সেয়া ভবা ধৰণে হ'ল। সংসদত ৰাহুল গান্ধীক কথা ক'বলৈ নিদিলে, আনকি সংসদখনেই চলিবলৈ নিদিলে। যিকেইদিন ৰাহুল গান্ধীয়ে আদানীৰ কথা কৈছিল সেইবিলাকো কৰ্তন কৰা হ'ল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাক ৰখাব নোৱাৰে। আমি জনতাৰ মাজত কথাবোৰ কম। তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত মিছা গোচৰ জাপি দিব নেকি? অতি ভদ্ৰভাৱে দিগ্বিজয় সিঙে কঠোৰ সমালোচনাৰ পাত্ৰ কৰি ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে 7 ফেব্ৰুৱাৰীত লোকসভাত আদানীৰ সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাষণত আদানীৰ কথা কয় আৰু 9 দিনৰ পাছত 16 ফেব্ৰুৱাৰীত মানহানিৰ গোচৰটোৱে গতি লাভ কৰে। এয়া কোনো স্বাভাৱিক ৰায়দান নহয়। জয়ৰাম ৰমেশে ইয়াৰ আঁৰত গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। जैसे कि उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे। संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों के बारे में कही थी, पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी की जुबान से आज तक इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जनता से बीच में जाने से रोकेंगे, वहां भी हम पर केस लगाएंगे, वहां पर भी हम पर झूठे प्रश्न बनाएंगे। बनाइए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और अपनी बात दृढ़ता से, जैसे कि उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे। संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों